dia kata wate mate singgah na urung pengen berjemat-jemat dia kata tak baca Al-Quran walaupun kedih taboh-taboh ayat ya jemat tak baca Al-Quran mak walaupun kedih taboh-taboh ayat wate mate dia singgah Al-Quran yang ke yang pengen ketanya long bi ilmu be'a na temput mi ilmu be'a mana ilmu be'a tinggal bengah leh nak sembahyang subuh leh nak sembahyang subuh nak baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sadaqallahul Azim jak bi pitik jak ugle-ugle jak ublang-ublang bi pitik rabi lemah-lemah untuk leho walam leh sembahyang leho Bismillahirrahmanirrahim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin Sadaqallahul Azim Maghrib taboh atha taboh hayat Maghrib taboh hayat Isya taboh hayat Tiura ti malam limang bahwate mak limang bahayat sampai nyawang getarik di malaikat balik maut mak Al-Quran yang pengen getanya bakwate tubuh getanya kagesak di dalam kuburan nasihat bumo yang kedua mak putra di kunde bumo hai hamba Allah umat Muhammad ana baitul turab nyolon sabah rumah yang nepujud daripada tanah jak ke gata ingat bakwate gata kamate singa tanah caknya ke yang jut ke rumah gata ikun di bumo bak getanya putra mak nasihat bumo di sini dikun di bumo hai hamba Allah umat Muhammad menyoperle di kata tanah caknya berubah di Allah berjit ke istana berjemat-jemat di kata puput amal yang saleh dah mak amal yang saleh jak bak but amal yang saleh dop aurat amal yang saleh hana taupat gap amal yang saleh hana tacacigap amal yang soleh atuh nama kebaikan yang tak puput menjadi amal yang soleh menyesabe-sabe mak tatem puput amal yang soleh dengan amal yang soleh nyanku kubu yang nepujud di Allah daripada tanah cak nepujud di Allah bagaikan istana nasihat bumo yang kelih dikun de bumo bak getanya hai hamba Allah umat Muhammad ana baitu zulmah ingat nyolon sabah rumah yang suput hana mesabah lampu yang bercahaya kubu ganda hana mesabah cahaya yang akan penerang kubu ganda ingat bak sabah saah tubuh ganda akan gepasol lang pruluk bak wate tubuh ganda katuk lang pruluk suput tak hana mesabah lampu pi ikun di bumau bak getanya hai hamba Allah umat Muhammad menyoperle di ganda kubu yang support benar-benar cahaya di Allah kubu yang support benar-benar terang di Allah berjemat-jemat dia kata sembahyang malam itulah sembahyang tahajud walaupun kedih 2 buah rakaat